U protekle 3 godine, otkad ko nije bilo sajma ovdje, što se promijenilo kod vas? Pa vidimo da je se promijenio standard ljudi, cijene, dosta nema starih izlagača. Mi se trudimo obiteljski da nama bude bolje. Eto. Što ste vi novoga napravili u ove 3 godine? Radimo na tome, širimo pršutanu i to obiteljski se držimo da uspijemo što bolje i nadamo se da će biti to još bolje. Mi smo mlada pršutana, 3 godine, 2019. smo krenuli i nakon 2 godine pauze, to nam je prvo izlaganje. Proizvodnja je klasična proizvodnja, bez aditiva, bez diš, sol, papar. Stari su godinu i pol dana i to je to proizvod. Proizvodimo pancetu, ombolo, suhi, kobasice, ali pršut nam je najbitnija stavka. Plasman? Plasman Istra, restorani, mi imamo u trgovini u našu maloprodaju i ljudi koji nas zovu svakodnevno pa prodajemo i to je to. Uglavnom proda se više manje sve. Kako se radi crnogorski pršut? Crnogorski pršut i dalje se radi na tradicionalan način, na bukovom dimu i se suši i onda odležava u kontrolisanim uslovima na plus 15 stepeni. Prodaje se obično posle 12 mjeseci. Evo, opet smo se vratili u Tinjan, svi skupa, opet isto društvo na istom mjestu. Bili smo šampioni sajma, evo sad smo se vratili, dobili smo srebrnu medalju, opet smo zadovoljni. Planovi za budućnost? Pa planovi za budućnost su, uvijek ćemo ustrajati na kvaliteti, koliko i u proizvodnji, toliko i u agroturizmu. Imamo puno posla i u agroturizmu i ljudi tokom vikenda, tokom sezone turističke, tako da evo, za sad smo okej.